Murakaza neza kuri channel yanjye yitwa My News TV, aho uzajya ubona amakuru adasanzwe utaruzi. Amakuru tugiye kubagezaho nayo wita umuperezida bita Joseph Kabila wayoboye RDC kuva muri 2001 kugeza mu mwaka wa 2019. Yanditse igitabo kigaragaza uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa n'Uburusiya bihanganiye ku mugabane wa Afurika. Bihanganiye ku mugabane wa Afurika. Uyu munyapolitiki ari kurangiza icyiciro cy'ikirenga cya kaminuza aricyo bita doctorate mu masomo y'ububanyi mpuzamahanga International Relations muri kaminuza ya Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Kuri uyu wa 25 Mutarama 2024, Kabila umaze icyumweru muri Afurika y'Epfo yasobanuye abarimu babiri ibikubiye muri iki gitabo yise Geopolitical Turn: USA, China, Russia, Rivalry and Implication for Africa. Iki gikorwa kizakurikirwa no kwemeza niba azahabwa impamyabumenyi y'ikirenga. Kaminuza ya Johannesburg niyo Kabila yakuyemo impamyabumenyi ihanitse ariyo bita Masters ururimi rw'amahanga mu mwaka wa 2021. Yari yaranditse igitabo kigaragaza ukuvuka kwa kabiri kwa EDC mu bijyanye n'amahoro n'ubukungu. Kora subscribe kuri iyi channel ujye wibonera amakuru agiye atandukanye utaruzi. Kora subscribe, like and share, comment. See you. Kora subscribe kuri iyi channel ujye wibonera amakuru agiye atandukanye utaruzi. Kora subscribe, like and share, comment. See you.